bashayela ivangeli bona ngoba balumulunye abafuna ukuhlukana kodwa bakha baya phezulu wathi uma singehli thina bayoze bafike ezulwini ngona sehle siye kuyo so that bazowukhona ukuspread umhlaba wonke ngoba abantu baseBhabhele zakhe bababhekelele isizwe sabo sodwa ukuthi asifune nomnyayele we rather go up bakhumphongolo bakhuphukela phezulu wathi uNkulunkulu uma singehli siye kubo bazawufika bona ngoba ukwakhathama bakuyeki ekuseni babeka istim phezu kwesinye bayakhuphuka uNkulunkulu wathi hayi ngifuna baspread ivangeli kuze lifike nabakwebezizwe. Haleluya bazalwane. Kunezizwe eyinene mama sodesi special amaZulu mabangaze nje bakhashwe babe baninganyana efemini abanye seyilwa abasafuna umuntu noma kuvulela ipost ethile kungafanele kukweleke imali alandwe eNatali ezazosebenza la akhona osegeyidini abamanziyo ngoba nje bafuna ukukhuluma ulimi lu. Haleluya bazalwane. Siyabonga Mtoko. Siyabonga Mtoko. Sibonge nje nabafundisi bonke babumavuso ukuthi lento maseyifikile siyikhuluma ukuthi hayi le ndlela bezingathi bekufuneka kubiyelwe laba kubiyelwe nalaba bese kungenwa phakathi sathi masibeka babusithola nabona isidingo masikhuluma bamnkosi nabona isidingo kodwa masifika khona into enye engangayisho ngingekho la ngoba ezinye izinto ukuyikhuluma ungazi ngathi hambani nifike nitshela ubabusotezi ukuthi ngithelile inwele impela bayigundile futhi bangitshelile nami ukuthi bayigundile azisekho ngathi inkinga yabo maseyimila angeke bayibone ngoba odelwe uNkulunkulu akaodeli inwele ngaphandle but uodeli inwele ngaphakathi wena mawusikile ziyamila. Haleluya bazalwane. Kodwa odelwe ngabantu bamthela ngefish oil kusasa bayayisula ngefish oil ziyasala inwele zihembe